Dobar dan pre svega i šta mogu da kažem, osim da od one istorijske utakmice koja je ovde odigrana u avgustu 2011, znači skoro 2 godine, do sada ništa se posebno nije desilo u fudbalskom smislu. Znači, Partizan i dalje šampion, znači superior u našoj ligi, a Sloboda stabilna, znači na svojoj poziciji 5 u posljednje 3 godine u srpskom fudbalu. Tako da jedan prelep ambijent je bio ovde, pun stadion i otvaranje stadiona, znači događaj za pamćenje, za istoriju, i voli bismo da i ova utakmica koja u četvrtak bude na istom nivou. Od podrške stadiona svom klubu do rezultata. Znači, Sloboda ima jednu lepu seriju od 15 utakmica kod kuće, preko godinu i više dana, znači preko 13 meseci imamo samo jedan poraz, i to onaj nesjajan od Crvene zvezde. Tako da je to jedna serija koja je sigurno za poštovanje, i mi ćemo pokušati, iako je sad protivnik Partizan, znači pokušat ćemo da, pored tih postojećih rezultata koje ostvarujemo na domaćem terenu, pokušat ćemo i da protiv uslovno velikih Partizana i Zvezde napravimo iskorak i da i u takvim utakmicama napravimo pozitivan rezultat. Znači, nije to lako napraviti, mi prepuštamo ulogu favorita Partizanu, ali, kažem, imamo neke svoje adute i pokušat ćemo da od ovog meča napravimo spektakl za pamćenje, kao što ih je bilo dosta u posljednje vreme u Užicu. Znači, za to nam daje pravo što Sloboda u tom statističkom smislu u posljednje 3 utakmice ostvarile 2 pozitivna rezultata protiv Partizana, što malo ko, ako se ne zove Zvezda i Vojvodina, može sebi da kaže da je uradio, ali mi se ne zadovoljavamo za tim i pokušat ćemo i da u još jednoj utakmici ostvarimo pozitivan rezultat protiv šampiona. Što same utakmice tiče i pripreme za nju, kažem da Sloboda ima kompletan sastav, da smo imali malih problema sa Gojkovićem u poslednjih 15 dana, jer je dobio udarac, nezgodan udarac na treningu, pa je pauzirao u posljednje 2 kola, ali uključio se u trenažni proces maksimalno i nadamo se da će i on biti spreman za utakmicu protiv Partizana. Dobra stvar je i što nemamo kartone, znači u ovoj utakmici smo kompletni, i to je još jedan onako razlog da možemo da se okrenemo utakmici, pre svega puni želje da se dokažemo i pokažemo da vredimo. Ali ponavljam još jedan put, bez, ono što bih rekao, pretnje, svaka čast Partizanu, ulogu favorita potpuno prepuštamo njima, a mi ćemo sačekati i pokušati neki njihov slab trenutak ili pad forme da posle jednog nerešenog rezultata u Kuli napravimo i iznenađenje. Jer objektivno u srpskom fudbalu svaki pozitivan rezultat, znači da se pobedi igra nerešenog Partizanom, sigurno je veliko iznenađenje. A mi smo, onako što bih rekao, majstori za te stvari i potrudit ćemo se da napravimo takav posao i da obradujemo svoje navijače. Ima li pitanja? Ima. Pomenuli ste naše adute, možete nam otkriti bilo koji od vaših aduta? Znači, ko prati utakmice Slobode i zna, znači o Slobodi dosta, on zna da je glavni adut Slobode kolektiv. Tako da najveći adut Slobode je kolektiv koji ima, znači ja se ponosim svojim igračima, znači pre svega u ljudskom smislu, pa i u fudbalskom smislu za sve ono što rade i što prave, a drugo, mislim da je adut Slobode i predivna publika, znači navijači koji su uvijek bili 12. i 13. igrač Slobode. Ono što je krasilo ovaj klub i ovaj grad, a to je da ne dolazi podrška samo sa juga, nego u tim velikim utakmicama za nas, znači protiv velikih klubova, ono što raduje je da dolazi gromoglasna podrška svom klubu i sa istoka i sa zapada, što je onako još jedan kuriozitet i velika stvar za naš klub. Tako bi ja definisao, znači, kolektiv ko prati utakmice Slobodi, koji zna nešto o Slobodi, i publika koja je 12. odnosno 13. igrač Slobode. Iz sada ste izgubili Partizana 5:0, da li vas je ta utakmica na neki način, koliko vam ona daje neka uputstva što se tiče pripreme ove utakmice? Pa rekao sam da Sloboda ima od 3-2
dobre utakmice i postoje rezultata. Znači nije lako igrati protiv Partizana i ono što sam rekao i malo pre, Sloboda ima malo poraza u posljednjih godinu dana u našem prvenstvu, možda na nivou velikih klubova. Ti porazi od pola su porazi od Partizana i Zvezde. Znači, protiv Zvezde su bile u minimalnim rezultatom i u nadoknadi vremena ili u samom finišu utakmice, a poraz protiv Partizana je bio potpuno zaslužen i Partizan je u toj utakmici možda, što bi ja rekao, jedini koji u posljednjih možda nekoliko godina nadigrao potpuno Slobodu i potpuno zasluženo pobedio tim rezultatom kojim je pobedio. Znači, to je jedno možda od bleđih izdana Slobode, tako da sama utakmica tako otvorila. Sloboda je htjela da igra i na kraju, ponavljam, doživjela težak poraz i izašla od Partizana. Znači, rekao bi možda i najzasluženiji u posljednjih godinu dana koje je Sloboda doživjela. Ali ponavljam, svaka utakmica je priča za sebe, tako da krećemo od egala i mi ćemo se potruditi i pokušati da napravimo pozitivan rezultat u ovoj narednoj utakmici. Tako da, rekao sam, vidite i statistike naših onih kluba koji su dugogodišnji članovi Super lige, da oni maltene po 20 godina, po 20-30 utakmica nemaju ni nerešeno protiv Partizana kad pogledate sestine većine kluba naše lige. I onda kad pogledate statistike tih kluba koji su mnogo ozbiljniji i stabilniji u ovom rangu od Slobode, koji nemaju ni nerešen rezultat ili ga teško ostvaruju, ako neko ostvari u godinu i po dana već 2% rezultati i očekuje treći, to je za ovaj grad, za ovaj klub, za sve nas u ovom čime se bavimo veliki uspjeh. I ponavljam, znači svaka sljedeća utakmica nam je želja da se dokažemo, a ako se ne desi, ništa strašno, jednostavno samo po sebi kad protivnik koji ima možda i 50 puta veći budžet ima strah kad dođe u ovaj grad, znači da nije siguran da će ostvariti pobedu, samo po sebi je velika stvar za ovaj klub i grad. Imam ja pitanje. Kako je raspoloženje u ekipi s obzirom da su igrači teško doživjeli poraz protiv Bofka Beograda? Pa, raspoloženje je odlično. Znači, ja sam rekao da onaj ko ne zna da gubi u sportu, taj ne treba se bavi, znači ne treba ne pobeđuje. Jednostavno, sport je igra u kojoj su porazi i pobjedi i porazi sastavni deo igre. Tako da, mi smo pogotovo takva ekipa i igrači, svi mi u klubu, mi jednostavno znamo da gubimo. Tako da i kad izgubimo utakmicu, mi tugujemo onako zrelo, jako, kao što znamo i zrelo i jako da se radujemo. Tako da unosimo emociju u to i ponavljam, i kad dođu teški trenuci i kad gubimo utakmice, jednostavno shvatimo da je to deo ove igre i tako se i ponašamo. Znači, znamo uspješno da slavimo i uspješno da tugujemo u sportu. Mnogi utakmice u Srbiji se odvijaju na način, pošto ja pratim to, znači da ljudi odu sa stadiona indiferentni, znači jednostavno gledaju utakmicu i na kraju padne gol, se nešto desi, jedan detalj, tako da izađu bez emocije tog trenutka kad napuste stadion, zaboravi da su gledali fudbalski meč. Kada dođu u naš grad, u Užice, bar u posljednjih 2-3 godine, ne primećujem da je neko iz neke utakmice Slobode izašao indiferentan, znači ga nije zanimalo i da o toj utakmici u pozitivnom ili negativnom smislu, u radosti ili tuzi nije prišao o tome što se desilo na toj utakmici. Da ne kažem, danima se prepričavaju te stvari i to je sigurno velika stvar za sve nas i neki putokaz kako bi trebalo da ovaj klub i ovaj grad razvijemo i usmeravamo celu ovu našu priču. Ima još pitanja? Ja samo jedno pitanje. Posljednji utakmica Sloboda je napravila mnogo šanse, ali je realizacija katastrofa. Protiv Partizana ćete sigurno imati mnogo manje prilika da ugrozite protivnički gol. Hoćete li malo više obratiti pažnje i skrenuti pažnje igračima da to malo šanse što imaju i budu malo skoncentrisani da to radite na tom planu? Znači, Sloboda je klub koji ima zaista velike probleme, možda i najveći u srpskom fudbalu što se tiče rada. Jednostavno, vratili se s Kipra gde smo dobro igru utakmice i radili i posle povratka zadnjih mjesec dana smo proveli u parku u Sevojnu. Znači, kiše i loše vreme utjecalo na to da mi nemamo uslova za rad. Sloboda kada radi i kad ima uslovi terena, ali nažalost infrastruktura uličnog kraja treba porazmisliti i dovesti, omogućiti da ovaj brend grada podignemo na pravi način. Znači, kad Sloboda radi, onda i igra još bolje nego što je to u ovom trenutku. I mi, slažem se sa vama, Sloboda možda uz Partizan stvara najviše šansi u našoj ligi i
problem postoji kod te realizacije, da smo utakmicu rešavali iz samo onih 100% šansi, vjerojatno bismo bili tamo gde ste nas i vi smestili na drugoj poziciji za Partizana, što mi je onako dosta drago. I ne smatram da će Sloboda stvoriti malo šanse protiv Partizana, smatram da će Sloboda imati veliku želju da stvori isto toliko šansi koliko stvari u ovim uslovima manjim utakmicama, a da li ćemo to uraditi na samoj utakmici, to sve ne zavisi samo od nas, jednostavno Partizan ima kvalitet, jednostavno Partizan ima mnogo preduslova da bi bio dominantan i da, što bi rekao, spreči Slobodu u tim namerama, ali ponavljam, Sloboda je hrabra ekipa sa željom da nametne svoj ritam, mi ćemo i to pokušavati, težimo da stvaramo šanse i da postižemo golove iz tih šansi i kažem, znači, mnogo toga zavisi od dana i raspoloženja Partizanove ekipe, ali što se nas tiče, mi ćemo sigurno izaći sa željom da odigramo dobru utakmicu pre svega. Ponavljam, znači, ovo su utakmice gde nama bodovi sami po sebi ništa ne znači, jednostavno želimo da odigramo jednu dobru utakmicu koja će se pamtiti i, kao što neko malo pre, koja će izazvati emocije kod ljudi koji dođu na stadion. Sad, da će kod naših navijača biti emocije radosti ili tuge, to je sad sastavni deo igre, ali ponavljam, sigurno ćemo se potruditi da odigramo jednu dobru predstavu i da, kažem, svi sa ovog stadiona odu sa nekom pozitivnom impresijom. Inače, evo da kažem još jednu tehničku stvar.